Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. iradiyo y'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha ngiye gushikirizwa na Frederic Nkurikije. Some of whom are even protected even U Rwanda rwatanguye indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Perezida Paul Kagame yanebaguye inyifato y'ibihugu vyo mu mahanga. Ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa even protected even now by the very countries. Bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera biti mwibagiwe ubutabera. Hypocrisy. Uyu yari Perezida Paul Kagame. Ukraine isaba igwanisho byinshi ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu raruko rw'ibahari Atlantique OTAN. Perezida wa Yemen Abdabuha Mansour Hadi yatanze ibihoho azize amacakubiri ibihugu bifise uruhara mu ntambara muri Yemen. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ukraine isaba igwanisho vyinshi ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yabwiye bagenzi be ba OTAN bamutumiye mu nama yabo iteraniye i Buruseli mu Bubiligi ati naje kubasaba ibintu bitatu byonyine gusa: intwaro, intwaro, intwaro. Nimuzitugezeho vuba, nimuduhe rwose intwaro zose dukeneye, twirwaneho, dutange ibitambo by'ubuzima bwacu, ariko intambara ntirenge Ukraine. Kuleba asa n'ugaya ibihugu bimwe na bimwe atavuze amazina bifite ingingimira byanga guha intwaro Ukraine kugira ngo bititeranya n'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yatangaje ko inama igomba gufata icyemezo cyo guha Ukraine cyane cyane intwaro zihanura indege n'izo kurengera ikirere cyayo n'izishwanyuza ibimodokari binini by'intambara bita char mu Gifaransa bitamenwa n'amasasu. Bamwe na bamwe mu banyamuryango ba OTAN ku giti cyabo basanzwe baha intwaro Ukraine n'izindi mfashanyo zirimo iz'ubuvuzi. Kuri Ukraine ntibihagije, ariko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika kivuga ko OTAN nk'umuryango idafite ubwira bwo guha intwaro Ukraine kubera impungenge z'uko byayishora mu ntambara ngari n'Uburusiya, ndetse bishobora no gutuma Uburusiya bukoresha intwaro za kirimbuzi bombe atomique mu Gifaransa. Urakoze Toma. Perezida wa Yemen Abdrabu Mansour Hadi yatanze ibihoho azize amacakubiri y'ibihugu bifise uruhara mu ntambara muri Yemen. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Kuva mu bihumbi 2014 ubwo inyeshyamba z'abahuti zamwirukanaga ku butegetsi, Perezida Hadi akorera mu buhungiro i Riyadh, umurwa mukuru wa Arabia Saudite, iyoboye ingabo mpuzamahanga zimurwanirira muri Yemen. Mu itangazo yanyujije kuri televiziyo Saba ya leta ya Yemen, Perezida Hadi w'imyaka 76 y'amavuko avuga ko yahaye ubutegetsi inama y'abantu 8 iyobowe n'umwe mu bajyanama be witwa Rashad Al-Alimi. Avuga kandi ko yashyizeho n'inteko y'abandi bantu 50 bazagira inama abayobozi bakuru mu mishyikirano y'amahoro n'abahuti bashyigikiwe na Iran. Ibigo ntaramakuru bitandukanye bitangaza ko Perezida Hadi yari amaze igihe atumvikana neza n'ibihugu bimufasha, cyane cyane bibiri biri ku isonga, Arabia Saudite na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse byahise byishimira ukwegura kwe bihita byemerera na Yemen imfashanyo y'amadolari miliyari 3. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika kiribaza gusa niba kwegura kwa Perezida Mansour Hadi bizihutisha inzira y'amahoro no kurangiza intambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 150 muri Yemen.
arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Reka aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda. Perezida Paul Kagame aranebagura inyifato y'ibihugu vyo mu mahanga cane cane ibikomeye, akavuga ko bishaka kwivanga mu bibazo biraba u Rwanda. Ivyo yabivuze igihe hatanguzwa ibikorwa vyo kwibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mugezi wacu Eric Bagirusa araduha idonido kuri inkuru. Ijambo rya Perezida Paul Kagame ku baturarwanda ryari mu rurimi rw'icyongereza amaze kunamira abazize jenoside baruhukiye mu rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Iri jambo ryibanze cyane ku kunenga imyitwarire y'ibihugu by'amahanga ku Rwanda. Gusa Perezida Kagame yirinze kugira igihugu na kimwe atomora mu buryo bweruye cyangwa butaziguye. Aravuga ko bishaka gutanga amasomo ku Rwanda ku kijyanye n'ubutabera, nyamara ahubwo biri inyuma y'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yibukije ko kuba hatarabayeho kwihorera ku bicaga abatutsi atari uko bitari gushoboka. Yashimangiye ko u Rwanda ruzirikana ihame ry'ubutabera kuko abakoze ibyo hari n'abari mu butegetsi abereye ku isonga. But let me tell you, we are a small country, but we are big on justice. Ariko mureke mbabwire, turi agahugu gato ariko turi banini ku bijyanye n'ubutabera, kandi bimwe muri ibyo ni ibihugu binini kandi bikomeye, ariko ni bito cyane ku butabera. Nta somo bafite ryo kugira uwo bigisha, kubera ko aya mateka bayagizemo uruhare. Amateka yatwaye ubuzima bw'abacu basaga miliyoni. Nibo mpamvu kuba abanyarwanda barishe bagenzi babo, ariko amateka y'ibyo akomokaho twese tuzi. Perezida Kagame yakomeje avuga ko nyuma yo gutererana abatutsi barimo bicwa muri jenoside mu mwaka w'1994 ibyo bihugu atigeze akomoza mu mazina yabyo byakomeje gukingira ikibaba abagize uruhare muri jenoside na magingo aya. Some of whom are even protected even now by the very countries that talk about justice, that give lessons about justice. Bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera, biti mwibagiwe ubutabera. Tuvuge ku bindi, bavuga demokarasi, bavuga ku bindi, kandi uko mbizi hari systeme 3 ziyoboye isi. Iya mbere ni ingirwa demokarasi, indi ni icyo bita igitugu. Icya gatatu kiri hagati cyinumiye gikomeye n'uburyarya. Is that of hypocrisy. Mu gusa n'ushimangira ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kurusha ibihugu, Perezida Kagame avuga ko bishaka kwivanga mu mitegekere yarwo. Yibukije ko u Rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana. Ati mu bindi bihugu siko bimeze. People who even doubt our justice system. Then you have Rwanda in our constitution, in our set of laws. Abashidikanya kuri systemu yacu y'ubutabera, u Rwanda mu itegeko nshinga ryacu, mu mategeko yacu twakuyeho igihano cy'urupfu. Kimwe muri ibyo bihugu bikomeye kiracyamanika abantu. Barabikora mu kuri twe no gutekereza gukuraho igihano cy'urupfu. Twari dufite abantu bagombaga kunyongwa byumvikana, none abo bantu barabyirengagiza. Ko turi igihugu kigendera ku mategeko, cyubaha ubutabera, kubera ko tutabikoze, kuki twari kubikora? Nta gitutu cyari kituriho hatazagira ubeshya. Ibyo twabikoze ku giti cyacu ubwacu, si uko hari umuntu watubwirije, wadushyizeho igitutu. Ninde wari kudushyiraho igitutu mu gihe hari abagikora nk'ibyo? Kuri Perezida Kagame, isomo rikomeye u Rwanda rwakuye mu byabaye ntiryagombye kuba impfabusa. Avuga ko mu myaka 28 ishize buri mwaka ufite icyo usobanuye kandi gikomeye. Avuga ko kugira ngo abanyarwanda babe icyo bashaka kuba cyo ari bo gufata iya mbere mu kubyigenera. Akavuga ko nta muntu uzagenera u Rwanda uko rubaho mu buryo bwari bwo bwose. Nyuma y'imyaka 28 ishize jenoside yakorewe abatutsi baye, kuri Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, agasanga hari intambwe imaze guterwa kandi ishimishije, nubwo hakiri ibindi bibazo byo gukemura.
n'ishyaka dufata ko ari urugendo rukomeye ariko kandi rw'icyizere. Urebye aho twavuye n'aho tugeze urabona ko ari intambwe igihugu kimaze gutera, ari kwibaka mu bukungu, kwibaka mu mibereho, mu mibanire. Ubona ari ikintu mu by'ukuri cy'igitangaza kuba abantu bashobora kubana, ari abarokotse ari abayikoze bakabana kandi ukabona ubuzima burakomeje. Ndumva ni ikintu twishimiye ko kigaragaza yuko inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ishoboka mu Rwanda. Yego biracyagaragara yuko haracyari izindi mbogamizi, ariko kandi hari icyizere yuko nibura abantu bafite umutekano kandi twumva yuko turi mu gihugu kitashobora kongera kwemera ko twakongera kugira jenoside. Imihango yo kwibuka irakomereza mu midugudu. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane haba ijoro ryo kwibuka ku nshuro 28 jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango urabutambuka ku bitangazamakuru by'igihugu mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Twibuke twiyubaka niyo nsanganyamatsiko yongeye kugaruka kuri iyi nshuro. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Tukivuga kuri inkuru yo kwibuka, ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru bigenzura RMC mu Rwanda yasubiye gusaba abamenyesha amakuru kwirinda imvugo n'amajambo ahakana jenoside. Ni inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali Asumta Kabuye. Mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa wa RMC yahaye ijwi ry'Amerika yagaragaje ko muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi abanyamakuru basabwa kwirinda gukoresha imvugo zihembera amacakubiri. Mugisha Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa RMC: ni ukwibutsa itangazamakuru ko rikwiye kwigengesera cyane cyane mu mvugo rikoresha. Hari nk'amagambo abazwi n'imvugo tuzi twese nko kuvuga genocide yakorewe Abatutsi, arabahitamo kuvuga ngo genocide y'u Rwanda byabona muri international media. Harimo n'izindi nyinshi uzasanga bamwe bavuga bati imvugo nyakuri ni imibiri, ariko abandi bakavuga imirambo, ibintu nk'ibyo. Uyu muyobozi asaba by'umwihariko ibinyamakuru bikorera kuri murandasi kwitwararika ku butumwa byohererezwa n'ababakurikira kuko bushobora kugaragaramo imvugo zitanya Abanyarwanda, cyane cyane itangazamakuru rikorera kuri murandasi, internet. Urabona hari ukuntu inkuru ishobora gusohoka munsi ukabona abantu basomye ya nkuru baragenda batanga amakomenti cyangwa se ibitekerezo. Rimwe na rimwe usanga ari ibitekerezo birimo imvugo zitari nziza zihembera genocide. Ni ukwibutsa yuko bagomba kubyitondera mu bihe nk'ibi ngibi kugira ngo comments zibashe kugenzurwa cyane, yewe n'abakoresha social media zabo nabo bakitondera. Bamwe mu banyamakuru bakorera kuri murandasi bagaragaje ko aya mabwiriza bazayashyira mu bikorwa nubwo hari abazabifata nko kuniga ibitekerezo byabo. Uyu ni Karinijabo Jean Dodier nyiri Primo Media Rwanda ikorera kuri murandasi na Ephraim Nsengumuremyi w'Ingenzi Nyayo. Biranoroshye ko iyo umuntu ashyizeho comment ufite uburyo bwo kuyikontorora, iyo aba ari comment nyine ishobora kugira icyo yangiza muri sosiyete no kuyisiba birashoboka. Nubwo ku ruhande rumwe hari ababirebera mu ndorerwamo kwangiza nyine no guhungabanya ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko gutanga ibitekerezo ntabwo bikwiye kujya mu murongo nanone wo kwangiza byinshi kurenza uko warengera benshi. Dusanzwe tuyubahiriza kandi buri wese abazirikana jenoside yakorewe Abatutsi, uretse no kuba umuntu yaba umunyamakuru yaba n'umunyarwanda n'undi wese abizirikana bishyiraho umutima. Mugenzi wabo Gatera Stanley w'ikinyamakuru Umusingi wavuga ko ikibazo nk'iki kitari mu nshingano z'urwego rwa RMC. RMC iratubangamira mu buryo bwose bushoboka, iratubangamira. Yewe nkanjye mu giti cyanjye nta nubwo nyemera, manda yabo yararangiye, banze kuvaho. Umuntu rero nk'uwo ntabwo yaza kukubwira nk'umuntu w'umunyamakuru wabyigiye cyangwa se umuyobozi w'ikinyamakuru ngo aze kujya imbere akubwira ngo ibi n'ibi. Wenda kuri ibyo by'amabwiriza birumvikana, turi mu gihe cyo kwibuka, tuba tugomba kugira imyitwarire dutwaramo nk'abanyamakuru of course. Kugeza ubu hari Abanyarwanda bamaze gukurikiranwa n'inkiko kubera icyaha cyo gupfobya jenoside hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ku isonga hagaragaye Madamu Yvonne Damange wahamijwe ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda no gupfobya jenoside ahanishwa igifungo cy'imyaka 15. Hari na Bwana Aimable Karasira Uzaramba nawe ukurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha 4 birimo icyo guhakana jenoside. Ni ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucishwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku muyoboro wa YouTube. Usibye RMC yatanze ubutumwa bubuza abanyamakuru gukoresha imvugo zirimo amacakubiri, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB narwo rwatanze ubutumwa busaba Abanyarwanda kwirinda imvugo zikurura amacakubiri kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
urakoze Asumta, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twateguriye birabandanya. urande barara igira hirya ariko mata herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. OMS ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu riremera ubuvuzi gakondo, ni ukuvuga ubuvuzi bw'abantu batavyigiye mu ishure, rivuga ko bufise akamaro cyane muri Afurika muri rusangi no mu Rwanda. Ubuvuzi gakondo buri muri muco w'ico gihugu. Muri iki gihe rero bwifashe gute mu Rwanda, bukora gute, butandukaniye he n'ibikorwa by'abapfumu, bwuzuzanya gute n'ubuganga bw'ikizungu? Ikibazo c'ubuziranenge kiri hehe? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganira ko na Gafaranga Daniela, umuvuzi gakondo, umwe mu bashinze urunani rw'abavuzi gakondo mu Rwanda, AGA Rwanda Network. Yaribereye vice president kuva mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2014, aza no kuribera president kuva mu mwaka wa 2014 gushika mu mwaka wa 2019. Tubatega amatwi. Natangiye gukora ubuvuzi gakondo mu 1978, gusa icyo gihe twakoraga tutagaragara, ariko bigeze ejo bundi mu 2011 ku itariki ya 27 Mata Werurwe 27 z'ukwa gatatu 2011 ubwo hashyizweho ihuriro ry'abavuzi gakondo AGA Rwanda Network. Iryo huriro rero twarishinze turi bake, ariko rigomba abantu benshi, ku buryo nko muri uwo mwaka w'2012 hari abavuzi gakondo babigize umwuga nibura hafi 4,200, uretse ko muri iyi minsi batangiye kugabanuka mu by'ukuri. Ariko ubwo buvuzi gakondo hano mu Rwanda ntabwo ari ibyo gukora gusa, ahubwo ababigize umwuga nk'uko nababwiraga twari nk'ibihumbi 4,200. hari n'abandi babikora mu buryo bw'abaturage bivura ubwabo. Buri muturage wese azi gukoresha inyabarasanya, azi ko inyabarasanya ivura igisebe, azi gukoresha umuravumba, ndetse ugeze nko mu ngo cyane cyane hano muri Kigali buri munyarwanda wese afite umuravumba. Muri rusange ho bikoreshwa n'abantu barenga nko ku 800, ariko ababigize umwuga bari hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 4,000 muri rusange. Nanjye nkaba ndi muri bo kandi nkaba mbikora mbikunze cyane, mbyigisha n'abandi yewe. Ubuvuzi gakondo wavuga ko bushingiye ku ki? Ni ku byatsi, ni ku bimera? Mbese ubuvuzi gakondo bushingiye ku ki? Mu by'ukuri n'ubuvuzi gakondo twakoze mu Rwanda bwemewe na Minisiteri y'Ubuzima, ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. Ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi. Ndaguha nk'urugero, hano muri Kigali hari ibimera bakunda gukoresha, mbese usanga mu isoko ry'i Kigali nk'umushengeshi, umunyagasozi, umuzibaziba, igikakarubamba, umwenya, sipure, igorogonzo, ntare y'irungu, umubirizi, inyabarasanya,
ngo ni ibiti ibyo bikoreshwa 100% muri uyu mujyi wa Kigali, bigakoreshwa n'abavuzi gakondo benshi, yewe n'abatavura gakondo bayinywa bashaka kugira ibyo bivura, dore ko bose basobanukiwe n'uko bivura indwara nyinshi, ndetse indwara zigiye zinanira abaganga ariko zigashoborwa n'iyo miti maze kubasomera y'ibimera. radiyo ijwi ry'Amerika, Mbarubukeye we. Karame hereye mu karere ka Gakenke mu murenge wa Minazi mu ntara y'Amajyaruguru nyine mu Rwanda. Njyewe ndavuga uko mbona ubuvuzi gakondo, mbona ni ikintu cyiza cyane kandi buravura rwose, ubona buvura, ahubwo ikibazo kiza kuza mu ruhande wenda si ngombwa ko abantu tubona ibintu kimwe, ariko ngenda ndavuga uko mbibona. Iyo bitangiye kugera mu kintu cyitwa kubwishingizi, ugasanga hajemo ikintu cyitwa ubupfumu, ibindi bintu bisa n'ubutekamutwe bigendana nabwo. Umuntu akaba mu gitondo akazinduka avuga ko avura mu buryo budashinga, akajya hari akavura bitewe n'uko wenda abaturage rimwe na rimwe baba badasobanukiwe n'ibintu nk'ibyo, kandi burya n'umuntu ubabaye uwo ari we wese apfa, umuntu udasobanukira byapfa kumva ko bari kuvura akagenda ati nanjye ngiye kwivuza, agahura n'ubutekamutwe waba burimo, ugasanga ku muhanda aho ugeze hose ugasanga bari gucuruza imiti, rimwe na rimwe ugasanga ntibabisobanukiwe. Icyo kintu rero numva gikwiye guhabwa umurongo hari kigasa nk'aho kijya inzira imwe, noneho hakaba hari urwego rubigenzura mu buryo buhamye, kuko umuturage iwe yababaye yarwaye ukamubwira ko uvura, akenshi yumva ko uvura nyine, kandi wamubwira uti nshaka umuti uyu nguyu akagenda ate, akaguhereza ibyo byatsi cyangwa n'ibindi bindi, ariko akakubwira ko avura. Mbarubukeye, igitekerezo nari mfite rero numva byagakwiye guhabwa umurongo bikagira inzira bicamo. Wenda ikindi yongera gukomozaho n'ikijyanye no gukoresha uburyo bw'ubumaji cyangwa se niba nabyita ubupfumu sinzi, nabwo ugasanga abaturage nabwo ugasanga bajya mu buyobe bw'ubwo ngubwo, ariko ubuvuzi gakondo bwo ndabwemera rwose, iyo bakoresha imiti neza, imiti iravura rwose, ndabyemera. Mbarubukeye Toma, urakoze. Murakoze rwose, ijwi ry'Amerika ndabemera, murakoze. Muvunyi, ndi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini. Iki kibazo mfite n'icyifuzo, ubundi ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakagiye buhabwa umurongo, ariko nk'uko mugenzi wanjye nje nkorera mu Ngata abivuze, hari igihe haba hari ubuvuzi gakondo n'ibyo baba bavura n'ibintu by'amarozi, ariko hari n'abagerageza kuba bashyiramo n'ibintu by'ubupfumu, ugasanga nk'umuntu agiye kwivuza ariko bamusabye ibintu bifite kondisiyo, ukajya kwivuza uburwayi runaka bakagutuma ngo ko ibara rimwe n'ibiti bitamenya ukuntu bimeze, kandi ahanini umuntu aba agiye wenda ikibazo afite agira ngo wenda gihita gikemuka, ugasanga wenda hari n'ibindi bintu bamusabye binagoye. Hari n'igihe umuntu arwara nk'uburwayi busanzwe bwavurwa nk'abaganga, wenda n'izindi ndwara zoroheje, n'uburwayi nyine busanzwe mu bitaro kwa muganga bavura, ariko bo babe bakubwira ko ari malariya, ahubwo bakakumvisha uburyo ari uburozi. Nabyo harimo abantu ntabwo wenda ko ari nk'abatekamutwe basa nk'ababinjirira, ugasanga bari gusa nk'aho babyivangavanga n'ukundi kuntu. Ikindi ni ikijyanye no ku buzima bw'imyororokere, hari ubu nibyo bisigaye biri kuri social media, ngo imiti ngo yongere ubushake, ngo yongere ibitsina, ibintu byinshi bigiye binyuranye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'icyo kibazo, yagenda birikira nyine abakurikiye, kubera uburyo bagenda bagaragaza yuko hari abo bavuye nyamara ari ibintu by'ubutekamutwe, bagenda bakurikiye ugasanga bakakubeshya wenda baguhereza inyabarasanya kandi wenda zivuye igikomere, ari byo bakubeshyeretse, kuko ntabwo iyo miti baba bakoresheje umuntu aba yize, ugasanga baguciye nk'amafaranga ngo 10,000 yo gusuzuma, barangiza bakaguhereza wenda n'amazi basutsemo ibindi bintu runaka utamenya, bakaguca nk'ibihumbi 50 wenda n'urugero, barangiza bakavuga ngo barakuvuye, nyamara wagerageza uwo muti ugasanga nta n'ikintu bimaze. ubundi hari imvugo abanyarwanda bafite aho ababi bateranya beza. Mu by'ukuri abantu babi mu bavuzi gakondo barimo b'abatekamutwe bashaka kugira ngo bibonere amafaranga ndetse no gucucura abaturage bakagira ibyo babeshya, ariko mu by'ukuri twe icyo kibazo twaragikemuye, n'ubwo koko tugihanganye nacyo, ariko mbere y'uko dutangira gukora ubuvuzi gakondo, icya mbere twashatse abafatanyabikorwa bazahugura abavuzi gakondo 100%. Aba mbere twagiranye amasezerano nabo ni Ines Ruhengeri, ni ikigo
cya kaminuza kiba hariya mu ruhengeri gishingiye ku itorero gatolika ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi 2015 twagiranye amasezerano n'ubu baraduhuguye bakomeza kuduhugura n'ejo bundi twariyo mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi gakondo butazazima iyo minsi ruhengeri twakitaho cy'ubuvuzi gakondo mu buryo bwakora butarimo ubupfumu butarimo kuragura butarimo guterekera ku buryo mbese mu minsi y'indi bizabikorwa neza. Abandi twagiranye amasezerano ni komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO ifasha abavuzi gakondo ikabahugura ikaduha ibikenewe byose. Ikindi kigo gisanzwe kibikora kuva na kera ni NIRIDA nacyo twagiranye amasezerano ndetse n'ikigo cyitwa REMA, ariko cyane cyane kaminuza y'u Rwanda nayo ifatanya n'abavuzi gakondo muri rusange. Ibyo rero dukorana nabyo tukamagana bene abo bantu. Abandi dukorana cyangwa se twakoranye kandi tuzakomeza gukorana ni itangazamakuru kugira ngo tudahusha intego mu by'ukuri. Icyo abo bagenzi banjye bavuze, hari abantu koko barebye abaturage wenda agafata ikintu kitari umuti agacika umuti ku gusuzuma akaguca 10,000 cyangwa se akayarenza. Hari n'abasuzuma, hari n'abaca abantu 100,000, 100,000, 300,000, 500,000. Mu by'ukuri ibyo turabirwanya, inzego zibara abavuzi gakondo zirabirwanya, n'abavuzi gakondo nyabo noneho barahugurwa ku buryo ibyo batabikora. Icyo nzi ni uko hari abitiriwe ubuvuzi gakondo niyo batagira n'ibyangombwa batagira n'amakarita bagakora ibyo. Icyo nifuza ni ukugira ngo uzajya babaza ibyo mujye mumubaza ikarita urebe niba kuko ari umuvuzi gakondo nyakuri, nawe hari abita abavuzi gakondo kandi atariho bagamije gusahura rubanda. murakoze. None se leta yo ifitemo uruhe ruhare? Icyo nshaka kuvuga ni nka minisiteri y'ubuzima ibaha uruhushya cyangwa mbese kugira ngo wemerwe kuri umuvuzi gakondo minisiteri y'ubuzima iguha uburenganzira? Murakoze. Mu by'ukuri mu 2011 tukimara kubona uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa munane kwa 2011 minisiteri y'ubuzima yahaye urugaga rw'abavuzi gakondo icyangombwa cy'agateganyo. Icyo cyangombwa cyatwemereraga gukora kandi cyatwerekaga ko bizagera igihe noneho itegeko rikajyaho rigenga ubuvuzi gakondo mu Rwanda. Gusa iryo tegeko ryaratize ari umunsi ntabwo rirabaho. Ni neza ko ibintu byagiye mu nteko ishinga amategeko byatizeho kugeza ubu, gusa n'icyo cyemezo cyarangije igihe ntabwo kigikoreshwa. Ariko mu by'ukuri ari minisiteri y'ubuzima izi ko ubuvuzi gakondo buriho yabushyigikiye, nubwo ibintu bitari byajya mu buryo ariko minisiteri y'ubuzima irabyemera. Uretse ko nayo izi neza ko hari abakozi, hari abakora nabi, izi neza ndetse ko hari n'abamamaza ubuvuzi gakondo bakajya mu itangazamakuru bakavuga ngo ugasanga ni njyewe uzi kuvura, njye ushoboye mvura indwara bashatse kurondera muri aka kanya zimwe zikojeje isoni, abantu bakaza ari benshi bakaza iwanjye. Ayo ni amakosa, ariko vuba aha azaba yarakosowe. Ibyo bagenzi banjye bavuze n'ibyo birahari, birakoreka kandi bizakosorwa mu minsi iri imbere. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika, mu kanya turasozera ibiganiro byacu, ariko tubibutse ko uyu munsi mu Rwanda hatanguye ibikorwa byo kwibuka ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu 1994. Twabwiye kandi ko hari urwego rw'abamenyeshamakuru rwigenzura rwasabye abamenyeshamakuru kudakoresha imvugo ipfobya jenoside. Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Etienne Karekezi niwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwanduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.